kad se povredite ili dovedete vaš život ili život ljudi u vašoj blizini u opasnost, ne pokušajte ovo kod kuće. Ukoliko odlučite da ovo ipak pokušate, ja nisam odgovoran za posljedice. Ovo izvodi uvežbani profesionalac. Ovo je eksperiment broj 4. Ne radite ovo kući. Potreban je parfem, dezodorans test i šibica ili upaljač. Kako to radi, vidjet ćete u sljedećem videu posle ovoga. Pozdrav! Here we go.